لإستانبول جي كونفرانسك تايبتا جنان بريفدشه ده كونفرانسي ده بحثا جوهرترين هريداوي ينجري داي بيفاجويا لتركيا وباكوري كردستاني تكرن. کنفرانس جالی مجلس جنان آدم پارتیه و هاتی اساس کرن. ده کنفرانس ده پرسین گریدای جنوب اساس کرنا سازین دم پارتیه و آماده‌کاریان کنگره گشتی و پیشخستنا رولا جنه تنقاش کرن. ده جیل انقره دم پارتی جوینه که گرتی بروجنامه‌وانان را اساس کربو. ده جوینه ده بر پرسین دم پارتیه بحثا گاو و گوهرتنین هریداوی کربون. ایروژی چند سازین روجنامه‌وانیه ین لترکیه بلاف کرن گو اکپی هول ده درخستنا قانونا چارچوبه به لپاییزی و نخوازنها بری بطلانه یا مجلسی او قانون درکوه. ولیش بو ام زیده تر لسر ویم جاری جی راوستن نوچکان ما ایوب اوک جه استانبول بشداری وی بلتنید با هروها جه انقرایه نوچکان ما گن بشداری وی بلتنید بن. بله هون حردو بخیر هاتن ایوب ام جه گل و دست بکن کنفرانس هاتیه لدارخستن آرمانجا سرکه یال دارخستنا و کنفرانسی چیه و نها چه مجار تین نقاش کرن گلو و حتی کنگی بردوام بکه به چه رنگی جی و بداوی با بله وکی و دوچه خودش دیار کرد استانبول اینا کنفرانسی که آجالیه مجلس شناخت دم پارتی را تیل دارخستن کنفرانس به ساعت 11 هم دست بکرد و ده تباهی روزی بدو ساعت 17 هم و بشتیم و پنجان ده بداوی بگم. کنفرانس تباهی کرده این سیاست کرتیجن هم گریدای مجلس شناخت دم پارتی هم جه سازی و رئیستن این گریدای دم پارتی لاولدور دم پارتی کرده ایوان دگرد آباخوان. نقاشی سرکه ایوی کنفرانسی بریا مزن دم پارتی کو به ادعای واردن که نو آمزن درکه بیشتر به 20 ایرانی به بندار هستن. دیگه که پرسکری که حیا ایروهات جین چهار سری وان دیچی ببین چهار جین به وجوه نوداش بو زیادتر پیشخستنا به وجوه آشتی و جواک دموکراتیک و رئیس کرنا جواکی با آوای دموکراتیک و آلترناتیو دیچی بکرن جن دویدا رولورستی که چهار بلیزن زیادتر به اوی بندی پاش کرن دست به دا حالی د ترک اولو بردف کا مجلس جنان دم پارتی آخری دست به کنفرانسی دم بالکشان سر دیروکا تکوشنا جنان گود بله راه دیروکا تکوشنا جنان گلکی بود و 200 سال 21 من دهی هزین امپریالیست کاپیتالیست و سلامین کو ایران دنیای خاصی سرور بکن عقل زرام پرست زیاد ترش تکوشنا جنان درسه و نخواست کوشن بگرده اکی لبله رخ میوای کن امی هول بدن نتنی وقتی کوشرک وقتی کسی که آنجی هزکی برودر اعتراض کرد وقتی هزکی آبکارشی به پیواشو در ترکیبن پیش لو ما همه نقاش به بکن در خاندن لسر به بکن و ری باز نو جبو پیواشو کی دو فکر مشابه امی به امر بیان بدن بیشتر آخفتنا دست به که سینویزیونه که لسر دیروکا جنه تکوش جنه کنفرانس بردوام کرد و پیش عجیب آوای که گرتیش چاپ منیره که کنفرانس بعد دوم. بله باشه برای خوابدن انقرایه گنول ورن گلوه اف آگاهی کو هاتیه بلاف کرن گو اکپی هول ده در خصنا قانونا چارچوبه به لپاییزی گلوش آلیه فرمیوه هاتیه پیشتراست کرن اف آگاهی. بله دنباش دو دم پارتی به روزنامه‌گران را جویا دم پارتی افدمه که د چارچوبه پیواژو د نویسکار اکادمیسی روزنامه‌گران را جویا د جوه دو به روزنامه‌گران را جویا اف جوینه که گرتی بو و گله خبرکاری مدیایی بشتر بون ام جوک تلویزیون نوچه ام بشتر بون بردم که دم پارتی
Ayşegül Doğan parlamenter Antalya soran oluç o cigeri serok geçti Dem Parti Tayyip Temel Beştari ve Civini bun her secilistler peyvajı yasaya çerçeve ahirin o persin rojama gelen bersivandın evveli berdavka Dem Parti Ayşegül Doğan ahir bu jibo do ahir got van demin davil ser peyvajı yasaya çerçeve her iddia o nuçin neras derdik evet evci revşeke nezala derdik mekwas briya van civînan bi rojnamegeran re rûbirû hevdîtinan bikin û bi awayekî zelal em biaxivin do berdevka Dem Partiyê li ser yasaya çarçova axivî got vê yasa meha tîrmeyê herî dereng meha tebaxê were parlamentoya Tirkiye û li ser vê lihevkirinek heye wekî din do dîsa di civînê de hat diyarkirin ku serokê parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş wê bi partiyên siyasî re biciviye lê ew hîç nadiye pêk nadiye Doğan li ser vê jî axivê got erê ku Numan Kurtulmuşên partiyên siyasî re neaxiviye lê dema wê jî nediyar e wekî din do de civîna do de jî li ser wê Doğan axivê û li ser hevdîtina İmralê ya ku 23 tîrmeyê wê li İmralê bêkirin jî got ev hevdîtineke girîng e û hevdîtineke û kritik e wekî din li ser navarokê jî axivê got wê em dixwazin navaroka yasaya çarçove berfire ve teng nebe û do rayaderên Dem Partî diyar kirin ku hin pêşnûmeya yasaya çarçove nehatiye berdestê wan nêgîştiye wan li bendêna ku were berdestê wan ez werim li ser گلول pirsete برای خو بدن عالیه کی دن هاش بو درخصنا قانون چارچوبه بری دست فکرنا بتلینه یا مجلسی چه آماده کاری هاتنه کرن چه هفدیتن هاتنه کرن گلو برتک و هلوستین عالیین دنجی چنه بله نهار روجاوا پیواجو یاسیا چرچوه گرمه امجی دو beşler ve civini bun rayederin Dem Parti wasa axivin le îro de medya Türkiye'de de nuçe dadiye diyar kirin ku AK Parti dixwaze daxstin yasaya çarçove bimîne demsala payêzê dema vekirina parlamentoya Tirkiyeyê li gorê vê nuçe tê dakirin ku rayederin AK Parti wasa difikirin ku wê parlamentoya Tirkiyeyê daviya meha tîrmeyê bike betlaniyê dem nemîne bi awayekî rêk û pik nikarin vê yasaya çarçove derxin loma jî baştir e bimîne dema payêzê dema yekê cotmeyê Parlamentoya Türkiye dema dest bi kar dike lê alîn de MHP û Dem Partiyê naxwazin bimîne meha demsalê dixwazin niha berî ku Parlamentoya Tirkiyeyê bikeve betlaneyê vê yasaya çarçove derxin بله باشه گلول جبو و یا تایبت از دخوازم برای خو بدم ایوب از تایبت وی پرسیجی بکم ایوب نها کنفرانسا مجلس جنین دم پارتی لداره هنجی وی کنفرانس جنیز و دشوپینن گلو دا خوازا جنین دم پارتی درباره وی مجاری درباره درخستنا قانونی ده چنه دخوازن قانون به چی رنگی و کنگی وره درخستن بله یعنی جوانی دم پارتی گشتی یک فکری هست دفعه قانون جی اما باور که من دست نکرده لبله نکو آوای چارچوبه یا کو حکومت ایرو درای گشتی بدن تشکیل انتخابیش زیاده تر بچه بله براز بود درکه لبلا با آوای کی کو هم رزوج هم جی کرده اندن سیاست اکورد دیگر درکه İşte ya İro hükümete İro buna çek var, buna şart lazım, baba bağlı. Parti başında servi esası. Peki, İro'cu beje hani kap belirli kanunu ki der bakın, devi kanunu yani işte bir tutulan ne de yapar, kesin bu cezayı vermek de grang ne sağlan zindanı Türkiye'de ne bir o divana ne öldürüyor. İşte beri de şey yapması gerekiyor bu. Yani kanuna Türkiye'de hem makat kanunu hem şey kanuna dekoşuna dışı terörete bendiye ki ne vakabiye ki ev vakabi çe be bawa ki formel ev kes dve ben varlam lebeli eğer ev ne be dvejin bu sabah ev pevajol ser çiye hani ev daha bekler madem ev bu çima gabe bu sanasın adna abi çima diye bu sanasın daha bakırım lugore rahibe pevajoy geçitan roşlatan abin de kavmen dveje dve demel dest ev gabe abi ne vaki hataki green demine dve eğer ev kuvan ne öndürülen Reya siyaseti beneke jbo bankırden siyaseta Kürt o sabah bizim provataya ki vişiliğine lebeli disaj bizim tebahi kaven jbo ve bevajur ben ametin erinid benim erinidir benafinin tarafıca
و پرتاسی بیجی بیجیم یعنی اف پیواژوها 10-12 سال داوی بود پشتی بداوبونا پیواژوها چهار سریا 2013 آنده گلکی گشارکی زختی که مزن سر سیاست کرده بود ایروژی رحم تباهی گاوی ناتنا آمیتن حقیقی خود سیکریه و سیاست کرد با آوه که زاگونی دو فازه خبات خود مشنجی سازین دولتی وکی خبات کی کریمینال به هر دری هر گاوی شو پانتنا با کارا بکن و فازن و کاری که کریمینال آوه بکن و فازن افجی بشکی yani eğer em fazla işte ki normal çiğneme em evaki belki siyasete Türkiye bu avaki rava xabat işine bu sabah eğer hükümet bu siyasete Türkiye deve bir yani da ev çimat eklerin ev zaf çimat eklerin ev raçaklerin jiberçiye indeki bir de bu fazla fazla bu manada ledi saji pendavari hana bunu fikret beşe بله باشه گنول امورن گلوا دهو هون بشداری جوینا به دم پارتی را بون گلو داخوازن دم پارتی نها چنه دم پارتی دخوازه به کی جان آلی را بجوه دمان هاده Yani وەکە مژ باسا جوینا دو یا دەم پارتی بە ڕۆژەمەگەران دەکرد ڕایەدەرن دەم پارتی وسا دەبێژن yani نها لە هەمبەری وان AKP و دەسەڵات و ئیتفاقا کۆمارێ هەیە بوان را لەسەر پێوەژوێ چارەسەریە داخبن تورلیک سەوان تنێ ji bilî wan bi aliyek din re di çarçoveya pêvajoyê biaxivin ku dibêj bikin ji ber ku kê bi awek erenî nêzik bibe bixwaze gav bavêje ev jî hazirin amade ne bi wan aliyan ra di çarçoveya pêvajoyê çarêserî yan jî ji bo çarêseriya meseleya Kurd biaxivin gotûbêjan bikin do her sê rayedarên dem partî jî diyar kirin ku ew demildest dixwazin yasaya çarçovera parlamentoya Tirkiye bi dereng nekeve di civakê de jî di rêya giştiya Kurda de jî divê nêrînekê li ser pêvajiyê dernekeve da ku pêvajoya dexsî yasaya çarçove dereng tê xistin yan jî tê paşxistin û dixwazin yasaya çarçove berfireh be teng nebe tê de kategorî nebin û her wisa bi vî avayî nirînê xwe anîn ziman بله باشه گلک سپاس جبو نوچکان مین به مرا آماده نوچکان ما گنول گنج انقرایه هون بشداری و بولتنی بون گلک سپاس جبو بشدار بونا و هروها گلک سپاس جبو نوچکان ما ایوب اوک ج استانبولی ج نوا کنفرانسا جنین دم پارتی تایبه ج استانبولی هون بشداری و بولتنی بون گلک سپاس جبو بشداریا و هردویان